Dobro večer. Savjet bezbjednosti Ujedinjenih nacija večeras raspravlja o izvještaju o radu Haškog tribunala. Rasprave neće biti o oslobođenim hrvatskim generalima i Ramušu Haradinaju zato što je njihovo oslobađanje bilo prije nego što je sjednica zakazana. Za to vrijeme studenti protestuju u Beogradu, traže reviziju, traže pravdu i traže da se kazne oni koji su odgovorni za zločine. Mladi ljudi neće da sjede skrštenih ruku i čekaju šta će pisati u udžbenicima istorije. Moj gost večeras je istoričar i predsjednik Naprednog kluba Čedomir Antić. Dobro večer i dobrodošli u Banja Luku. Dobro večer. Gospodine Antiću, večeras je na sjednici u Njujorku i Aleksandar Vučić. Imaće izlaganje i reći će zapravo kakav je stav Srbije prema Haškom tribunalu. Da li će to imati ikakav odjek kada je riječ o instituciji poput Savjeta bezbjednosti UN-a? Razumije se da neće, ali je dobro da stav zvanične Srbije bude zabeležen. Mislim da prethodne dve presude su na neki način pre vremena stavile pečat na rad suda. Taj sud, iako su za njega bile vezane velike nade, iako su političke elite na Balkanu, a posebno u Republici Srbiji i Republici Srpskoj, uložile mnogo da on počne da funkcioniše, ispostavio se, nažalost, kao jedno političko sredstvo ratnog pobednika koje treba da izvrši izvesnu reviziju ratnog ishoda. Naravno, sada treba biti razuman, treba biti pošten, pa reći da taj sud donao neke presude koje su bile ispravne, koje su bile pravedne. Kada je reč o nekim očiglednim zločinima, ratnim zločinima. Međutim, nažalost, ona osnovna statistika kada je reč o sudu pokazuje da je sad taj sud pre svega pravljen zato da postigne određeni politički cilj i ako su i pravi, stvarni zločini bili kažnjavani su, nažalost, uglavnom kad je reč o zločinima koje su počinili pripadnici srpskog naroda, kad je reč o više od 30.000 srpskih žrtava rata, a kad se saberu sve ratne žrtve u Srbiji, odnosno na Kosovu i Metohiji, u Bosni i Hercegovini, u Hrvatskoj, taj procenat palih Srba i stradalih Srba je veći nego što Srbi čine udeo u stanovništvu. U nekim slučajevima, kao što je Kosovo i Metohija i Hrvatska, čak dvostruko veći, trostruko čak na Kosovo i Metohiji. Jasno je da te žrtve srpske nisu cenjene u Haškom tribunalu. Jasno je da su one podcenjene i jasno je da je cilj bio da se kriminalizuje jedna strana u ratu. Sada, naravno, istorija će to naravno primetiti, ali ostaje činjenica da je rat bio izuzetno krvav i da je po njemu bilo mnogo zločina. Tako da ljudi koji su vodili ovaj sud iz određenih prilično prizemnih, prilično loših, prilično političkih razloga, u stvari su diskvalifikovali sud. Oni su mogli da učine ono što su u nekim slučajevima radili, a to je da uspostave neku ravnotežu, da za isti zločin daju nižu kaznu, da prekvalifikuju zločin. Međutim, oni to nisu želeli da urade. Nisu želeli da urade zato što su sledili interese jedne ili dve velike sile koje u ovom trenutku imaju političku dominaciju na Balkanu. Kad kažete diskvalifikovali su sud, svjesno ili nesvjesno? Meni se čini da zbog toga što je bilo potrebno da se stvori politička volja da taj sud funkcioniše, velike sile, pre svega mislim na Sjedinjene Američke Države i Saveznu Republiku Nemačku i naravno još 2-3 moćne zemlje Evropske unije, u prvo vreme su se zaklanjali za određenih načela, određenih ideala. Od početka je to bilo manjkavo, zato što Haški tribunal je organizovan za zemlje bivše Jugoslavije i za Ruandu. Kao što je poznato, Sjedinjene Američke Države zahtevaju od svojih saveznika, od država sa kojima sarađuju, da potpišu sporazum po kome nikada neće američkog građanina isporučiti nekom međunarodnom sudu. Prema tome, Međunarodni sud za ratne zločine, koji također kao stalni treba postoji u Hagu, je već godinama mrtvorođen. Međutim, hajde, rat je ovdje su obeležili tako teški zločini da ako već nacionalna zakonodavstva nisu dovoljno radila na tome, možda je to bilo neko kompromisno rješenje. I koliko god Međunarodni sud uvek bio manjkav, posebno u takvim okolnostima kada je on ograničen na jednu bivšu zemlju i na jednu zemlju u Africi, jednu državu u Africi, on je mogao da bude prihvaćen. I recimo u Republici Srbiji, u Republici Srpskoj, mi smo imali velike političke teškoće da uslovima u kojima su određena prava našeg naroda poništena.
u kojima je naša država, Jugoslavija, razorena. Uslovima u kojima je Helsinški završni akt prestao da važi samo kad je reč o Kosovu i Metohiji. Mi smo morali građanima, tim našim brojnim prognanicima, mi smo danas prva zemlja u Evropi po broju prognanika u Srbiji, da objasnimo da ipak moramo sarađujemo sa jednim sudom koji je otvoreno nastupao sa pozicija koje su bile protivne nekim legitimnim pravima srpskog naroda i srpske države. U ovom trenutku ne postoji više objašnjenja za saradnju sa Haškim tribunalom i ja mogu da kažem su žrtve toga, pre svega žrtve svih naroda koji su stradali i čiji su krvnici bili suđeni. Međutim, očigledno ljude koji vode taj sud žrtve mnogo ne interesuju i to je tragično. U ovom trenutku mi možemo da kažemo da je posebno politička dimenzija tog suđenja, a političari i generali samo jedne strane su suđeni, odnosno političari jedne strane su suđeni, su potpuno abolirani. Dakle, oni su u ovom trenutku neka vrsta političkih zatočenika, da je ovaj naš kraj jedno 2-3 hiljade kilometara južnije, njih bi vjerojatno vešali, tukli po ulicama posle pobede, jeli? To se nije desilo, tako da mi, bez obzira što nismo pripušteni u Europsku uniju, bez obzira što vrlo ozbiljni političari veruju da je jedna stvar kad zločin izvrši neki zapadni evropljanin, to je onda ili patologija pojedinca, ali kad se zločini dogode u krajevima gde žive divlji Srbi, onda je to defekt kulture, defekt istorije. Mi smo to čuli na tribunalu u Hagu od kvalifikovanih ljudi. Treba reći ipak da smo dobili bolji status nego neki tamo Irak ili jadna Libija. Da kažemo manje zlo nego što je moglo biti. Možemo li zaključiti, odnosno iz onoga što vi govorite, onoga što smo čuli ranije, zaključujemo da je to Hag projekat. Međutim, još samo jedno pitanje vezano za Savjet bezbjednosti. Čemu onda zakazivanje sjednice za april Vuk Jeremić je zakazivao? Što se može tada desiti? Da li se može nešto promijeniti u odnosu snaga kada je reč o velikim svjetskim silama? Pomenuli ste SAD, pomenuli ste Njemačku. Ne u promjeni njihovog stava prema onome što se radilo, već jednostavno ostale članice Savjeta bezbjednosti i cijelog svijeta. Ja vidim, kao što sam pomenuo i za ovu sada debatu i za onu koja će biti održana u aprilu, ja to vidim kao neku vrstu pokušaja da se postigne neka istorijska pravda, ako već nije bilo moguće postići pravosudnu pravdu. Dakle, treba otvoreno reći, od 12 vekova, koliko je dosuđeno kazni na tom sudu, 99,32% dosuđeno je Srbima. Srbi su isto vreme činili bezmalo trećinu žrtava u tom ratu. Prema tome, taj sud je na tom testu pao. I on je pao u potpunosti. I sada je važno da prosto za istoriju ostane i ta činjenica. Dakle, taj sud je neke stvari u početku dobro radio, međutim, ta njegova politička dimenzija, uticaj velikih sila je doveo do toga da on na jednom osnovnom nivou ne uspostavi ravnotežu koja je neophodna ako želimo pravdu. Nažalost, taj sud je stvoren da dovede do pomirenja. Sud ne miri. Sud donosi pravdu. Ako sud treba da miri, to znači da on ulazi u neke domene u koje prosto on ne može da uđe. Ali danas vidimo da je i tu pao na ispitu ako je imao i taj mandat da miri. Pa naravno, evo pogledajte kako funkcionišu nacionalna pravosuđa. Dakle, u Hrvatskoj sve do 2004. godine skoro da nije bilo suđenja za zločine nad Srbima. A podsjetit ću, Srbi čine skoro trećinu žrtava u tom ratu i žrtve su najvećeg etničkog čišćenja na prostoru Balkana u proteklih 60 ili 70 godina. Onda su započeli neki procesi. Pogledajte kakav je odnos bio prema Norcu, jeli svi smo mi Norac, prema Gotovini koji je suđen u Hagu, pa prema, naravno, Glavašu. Sjetimo se samo da je prethodni predsjednik pomilovao pre vremena ubicu porodice Zec. Dakle, sve su to loše poruke. U isto vreme, u Beogradu specijalni sud je egzemplarne kazne donosio. Dakle, 90% tih svih procesa je bio protiv građana Srbije i ne samo građana Srbije, već etničkih Srba. Kad je započeo slučaj Jurišić, on je postao međunarodni problem i na kraju je, nažalost, naš sud iskoristio gužvu oko gej parade pa Jurišića oslobodio. Dakle, po mom uverenju, to je jako loše. To pruža jako lošu poruku
postoje zemlje u okruženju koje su donale zakon da ne može se isporučiti specijalnom sudu u Srbiji građanin te zemlje. A Srbija je svoj građani isporučivala toj zemlji. To znamo. Kažite nam, šta će pisati u udžbenicima istorije? Kažete da je to sud koji je diskvalifikovao sam sebe, međutim ne možemo zažmiriti nad činjenicom da tamo su ljudi koji će doživotno robijati, evo pomenuli ste broj, koji će provesti u zatvoru. Šta će pisati u udžbenicima istorije? Ovi mladi ljudi su potakli mnoge političare na razmišljanje. I ona pitanja o kojima ćemo večeras razgovarati zapravo šta su srpske vlasti mogle da učine da možda drugačije bude? To je jako složeno pitanje i ono zahteva naravno opširen slojevit odgovor. Ja ću pokušati da odgovorim krajnje svedeno. Nažalost, udžbenici na prostoru Balkana donosit će različita viđenja prošlosti i to je nešto što će teško biti prevaziđeno, posebno u uslovima u kojima velike sile koje dominiraju Balkanom su strane u sukobu. I jako je onda teško očekivati da u jednoj državi se istoričari ne postave kao odbranaši, a u drugoj ne postanu deo jednog vrlo ekspanzivnog projekta. Bez velikih sila svakako mi bismo se na Balkanu i u prošlosti i sada lakše dogovorili, možda izbjegli neke sukobe koje je bilo moguće izbeći. Meni se čini da smo mi sada došli u poziciju da možemo da kažemo demokratiraju taj projekat, takozvane, suočavanje, istina, odgovornost, pomirenje i tako dalje. Dakle, taj pokušaj da se složeni sukob u Bosni i Hercegovini, na prostoru Hrvatske, na prostoru Kosova i Metohije, Srbije, da se on svede na crnu i belu boju odnosa Njemačke sa svojim susedima, je potpuno propao. I on je, dakle, apsolutno bankrotirao. U ovom trenutku u Srbiji nema nikoga od tog projektovanog nevladinog sektora koji je primao 100 miliona evra u proteklim godinama. Postoji ta analiza. Od koga najviše? Ja bih bio neozbiljan kada bih to sada pokušao da licitiram. Prosto Evropska unija i Sjedinjene Američke Države su ti koji taj sektor izdržavaju. Tu postoji malo perverzan pristup. Dakle, nevladine organizacije primaju novac od određenih vlada. Bilo bi dobro da neko ozbiljno sagleda kako je uticao taj nevladini sektor na javnost u Srbiji, ne samo u Srbiji, već i u Republici Srpskoj i u susednim državama. Ono što bih ja rekao to je da sada vidimo, kad se sabere i oduzme, da oni nisu uspeli. Dakle, čitava ta akcija nije uspela iz jednog jednostavnog razloga. Prvo, te velike sile koje su ih finansirale, one su iznevjerile sve principe koje su navodno oni trebali da promovišu. Dakle, Nemačka posle Drugog svjetskog rata je naravno prošla mnogo gore nego Srbija 95. ili 99. godine, ali je Nemačka primljena u Evropsku porodicu naroda i ona je bila jedan od njenih temelja. Nemačko je priznato da ima demokratske tradicije. Nažalost, ti ljudi koji su, odnosno te fondacije koje su finansirale ove ljudi u Srbiji, postepeno je njihovo ulaganje se svelo na grupu autošovinista. Dakle, ljudi koji, kad ne pripadali srpskom narodu, a mrzeli taj narod toliko, oni bi bili tretirani kao najgori šovinisti, kao najstrašniji desničari, čak kriptorasisti. Samim tim oni su se izdvojili. Nijednom narodu ne može da takva jedna opcija da dobije neku veliku podršku. Dakle, posle 100 miliona evra uloženih, posle neverovatnog pritiska, dobili smo ovakvu odluku suda, dobili smo veće podele nego ranije, dobili smo stav Evropske unije u ovoj krizi da prosto nijedan princip uključivanja dalje u Evropsku uniju koji je ranije postojao ne važi. Dakle, neko može sa 30.000 otetih stanova da uđe u Evropsku uniju. Neko može sa 20.000 nestalih građana koji žive na prostoru te države, to je država koja navodno nije učestvovala u ratu, koji žive na prostoru te države nemaju nikakva prava može da uđe u Evropsku uniju. Neke zemlje kao što je recimo Crna Gora mogu da budu prepoznate kao zemlje koje će ući sljedeće posle Hrvatske, a imaju milion problema i nikada nisu doživjeli demokratsku tranziciju. I samim tim prosto niko u Srbiji ne veruje više u iskrenost toga što je govoreno. I najbolji primjer su istraživanja javnog mnjenja kad je reč recimo o odnosu prema Republici Srpskoj, odnosno njenom predsjedniku. Jer pokazalo se 2011. godine u vreme onih velikih pritisaka oko pravosuđa, pokazalo se da u Srbiji više građana podržava
Srpsku i njenog tadašnjeg, odnosno sadašnjeg predsjednika, nego što ima Srba. Kako vi to objašnjavate? Ja to objašnjavam pre svega činjenicom da jedan broj ljudi jedno govore, drugo misli. Drugo, te naše nacionalne manjine sa nama žive. Tako da veliki broj njih vidi kad se jednom narodu čini nepravda. Oni su isto deo našeg naroda, bez obzira što nisu etnički Srbi, ali oni su deo, građani su Srbije. Treće, mislim da to pokazuje koliko su stvari ogoljene. Dakle, nama nije ponuđena opcija kao posle 45. godine. Dakle, kad je Srbija mnogo toga oduzeto, iako su bili glavne žrtve tog rata i okosnica borbe protiv fašizma, oni su doživjeli i da se njihove etničke zemlje raspadnu i da budu stavljeni na stup srama zbog predratne vlasti koji je bio mnogo strašniji, mnogo teži nego pojedini nacionalni pokreti koji su sarađivali sa nacistima, čiji su predratni poslanici većinom ušli u neki tamo sabor i podržali poglavnika. Međutim, Srbija je dobila to neko centralno mesto u socijalističkoj Jugoslaviji. To komunističko partizansko vodstvo je u prvo vreme bilo dominantno srpsko, tako je bilo i u Bosni i Hercegovini. Očuvan je neki privid, neka ravnoteža je očuvana. Ona je posle narušavana, posebno Ustavom iz 1974. godine. Mi danas takvog privida nemamo. Dakle, već šta više, postoji jedan nastavak, jedna kampanja koja traje od 90. godina, koja traje i danas. I vi ćete vidjeti, kad govorimo o reviziji, ne dolazi ideja revizije iz Srbije. Dakle, vi u Srbiji nećete čuti da postoji neka parlamentarna stranka koja traži da se promeni ishod rata. To postoji u susednim državama, ali jedno što postoji u susednim državama, to možda i nije za čuđenje. Ali ta ideja postoji među političarima čije su države ključno odgovorne za ishod rata. Pomenuli smo samo još kratko te nevladne organizacije. Gdje su sada žene u crnom, Nataša Kandić, šta oni rade? Pa vidite, prva reakcija na presudu drugostepenu hrvatskim generalima bila je neka vrsta opšte konsternacije u Srbiji. Onda smo čuli jednu od tih, da kažem, predvodnica tog nevladinog sektora, takozvane druge Srbije, koja je rekla da je to i ona je začuđena. Onda su pustili neko vreme da prođe. Za Haradinaja su zgodno se svrstali uz deo tužilaštva koji optužuje tužiteljku da nije dobro izgledala slučaj. Ne znam ko može da izgledi slučaj dobro ako svedoke ubijaju. I pritom niko ne odgovara za to. Međutim, nije to sporno. Oni će biti neaktivni par meseci. Mi ćemo ponovo biti u finansijskim teškoćama. Ponovo će doći ucene da bi novac dobili. I oni će ponovo doći u žižu javnosti. Ali je stvar u tome da su stvari danas mnogo jasnije nego 90. godine. Mi smo 90. godine imali na vlasti jednu neokomunističku vrhušku koja je bila instalirana od prethodnog onog režima u SFRJ koje se sakrili za nacionalizma. I oni su razarali Srbiju navodno braneći interese srpskog naroda. Oni su obrukali srpski narod po mnogo čemu. Mi smo imali u to vreme snažno jugoslovenstvo. Evo ovi rezultati popisa koji su međuvremeno stigli pokazuju da je jugoslovenstvo u Srbiji konačno demontirano. Dakle, broj Jugoslovena je pao za 3 puta, skoro 4 puta. Dakle, mi smo danas u mnogo jasnijoj poziciji. Pitanje statusa Kosova i Metohije svedeno je na krajeve gde Srbi žive u procentu iznad 90%. Na severu Kosova i Metohije. Tako da danas ne postoji mogućnost delovanja koja je postojala 99. ili 93. godine ili 90. godine. Mi danas imamo demokratsku vladu. Ta demokratska vlada se menja na izborima. Imamo državu. Ta država ne obavlja svoje funkcije ako treba, ali ih u velikoj meri obavlja. Ona je uspela da dovede u defanzivu pokret za osamostaljenje Vojvodine i da im potkreše krila. Ona je uspela da integriše obe velike bošnjačke stranke u politički sistem Srbije i kamo sreće kada bi Srbi u federaciji bili tako integrisani u federaciju, kao što su Bošnjaci i muslimani, pošto ima jednih i drugih, muslimana sa velikima, integrisani u politički sistem Republike Srbije. Tako da mi smo danas u mnogo boljem položaju i mislim da taj segment nevladinog sektora koji je jedno vreme dominirao,
on nema čak ni one šanse koje imao ranije, a kažem vam da nije uspeo u tome što žele. Sad mi recite, šta je srpski nacionalni interes, gospodine Antiću? Šta je vlast koja je došla nakon ove koje su sad govorili, proteklih deceniju radila kada je riječ o ljudima koji su otišli u Hag? Znamo i vidimo što je radila Hrvatska. Ne bih poredio Srbiju i Hrvatsku. Zato što Hrvatska je imala Zašto ne biste poredili? Imala je potpuno drugačiju istorijsku sudbinu. Prvo, iza Hrvatskog nacionalnog pokreta je stajala zvanična socijalistička Jugoslavija. I samo kada su oni požurili 1971. godine, dogodilo se da ta zvanična Jugoslavija se konfrontira sa tim nacionalnim pokretom. Drugo, u Hrvatskoj je već 70. godina postignuto jedinstvo između bivših neprijatelja iz Drugog svjetskog rata oko toga kako vide Hrvatsku budućnosti. Treće, iza Hrvatske 90. godina stajali su najmoćnija država Evrope, Savezna Republika Nemačka i najveća verska zajednica u istoriji ljudskog roda. To je Rimokatolička crkva. Srbija tu vrstu prednosti nije imala. Srbija je pritom imala, kao i svaka komunistička država u kojoj je bio istinski građanski rat u doba Drugog svjetskog rata i kao svaka država u kojoj je na kraju uz najveću silu nametnut komunizam, imala je najkonzervativnije komunističko rukovodstvo, naravno. I imala je pritom to lutanje kad je reč o jugoslovenstvu. Tako da nije ni čudo što u uslovima u kojima je poremećen odnos snaga u Evropi i u svetu, što smo prošli ono što smo prošli. Nove demokratske vlasti koje su došle posle 2000. godine imali su brojne muke. Ono što je dobro, one su donele nekakav zakon o saradnji sa Haškim tribunalom i bez obzira na sve teškoće, one su veći deo tih problema koje smo imali. Mi smo 42 naša građanina predali. I izvršili sve obaveze. Oprostite što vas prekidam. Da li ta istorijska podloga Hrvatske o kojoj govorite može dozvoliti danas Hrvatskoj da se usprotivi Evropskoj uniji, da kaže te čuvene topničke dnevnike koji puno govore stvari koje su se dogodile? Može da kaže mi nećemo da damo te dnevnike, a Srbija je dala sve što se od nje tražilo. Pa opet kažem, nije za poređenje. Dakle, evo, mi govorimo o Gotovini. Ja koliko znam, Gotovina se nije dobrovoljno predao. Dakle, on je toliko bio uveren u svoju nevinost da u uslovima u kojima tamo zaista niko nije osuđen, on je pobjegao. I onda su ga hapsili na nekom ostrvu kako beše. Prema tome, nije to baš ni tamo baš da ide. Sjetimo se generala Bobetka isto koji je najavljivo da će se braniti i tako dalje, pa je kasnije umro, nije isporučen. Prema tome, nije ni to tako bilo obično. Mi nemamo podršku iz inostranstva. Mi smo jedan mali narod koji ima to veliko nasleđe jugoslovensko koje je opteretilo, kome on nije bio ni po broju, ni po stanovnika, ni po bogatstvu, ni po moći dorastao. Mi smo iz toga izašli tokom 90. godina i mislim da vlasti od 2000. do 2010. godine, odnosno 2012. kada je promijenila vlast, one su se nosile sa tim problemom relativno dobro. Ja mislim nedovoljno dobro, ali relativno dobro. Dakle, dugo je trajala to nastojanje se sarađuje sa Hagom, ali pogledajte koliko je dugo trajalo u drugim državama koje nisu imali tolike probleme. Što ih ispričavalo da daju novac za odbranu? Oprostite. Što ih ispričavalo? Advokati kažu da nisu bili u prilici da priđu mnogim materijalnim dokazima koji su mogli poslužiti. To nije jasno. Nama je nedostajalo i mi sada to gradimo. Nedostaje nam je taj veliki zajednički nacionalni cilj. Pomenuo sam da je Hrvatska imala jedan cilj. Zato vas pitam što je srpski nacionalni interes? Danas je on sveden i vrlo jasan. Znači, danas je naš interes da sačuvamo Republiku Srbiju, da se sporazumemo s Albancima. Dakle, onaj ko misli da je danas Kosovo u Srbiji državni interes, on se vara. Naš interes je da podelimo Kosovo i Metohiju, to je jasno kao dan. Naš interes je da sačuvamo Republiku Srpsku. Naš interes je da Srbi u Hrvatskoj koji su danas malobrojna manjina, svedeni na 5. deo onog broja koji su imali pre 100 godina, da dobiju određena prava s obzirom na činjenicu da su preživjeli genocid i bilo bi najbolje da im se vrate 2 autonomna Kotara koje im je Tuđman dao. Pa posle toga to svoje obećanje poništio. Kad je reč o Crnoj Gori, ravnopravnost, konstitutivnost. Dakle, to je naš cilj. Ljudi koji su se borili za... Ali kao da su malo previše komotno, ono što u javnosti se tiče utisak, gledali svih ovih 10 godina na sva suđenja koja se dešavaju u Hagu. Ima nekoliko razloga za to, ako dozvolite da to kažem. Prvo, naš položaj bio gori nego drugih. Drugo, ljudi koji su pred Hagom bili gonjeni, bili suđeni. Jedan deo njih nisu bili građani Srbije. Srbija, nažalost, nije poslušala apele koje neprekidno dajemo da sve
Srbe u regionu proglase za svoje građane i omogući im da postanu građani. To je prosto jedna civilizacijska tekovina koju već primenjuju i Mađarska i Bugarska i Hrvatska. Zašto ne bi i Srbija? Zašto pre 2 godine smo imali 2.500 Srba iz Republike Srpske i iz Bosne i Hercegovine koji imaju državljanstvo Srbije? To je sramota Republike Srbije u ovom trenutku. Drugo, treba znati da jedan deo tih ljudi koji su bili u politici je bio deo te velike konfrontacije koja je bila u Srbiji između demokrata i autoritarne vlasti Miloševićeve. Tako da je i to ostalo kao neka mržnja iz prošlosti. Sobom. Pa oni su, naravno, vi znate da je Carla Del Ponte pisala u svojoj knjizi da je jedan naš visoki političar rekao za drugog političara vodi ga, nemoj da ga vraćaš. Znate, to je jako neozbiljno, posebno kad dođe do čovjeka koji je, naravno, jedan od naših najmudrijih, najpametnijih političara bio. Sad mi moramo prosto da sazremo, da dođemo do nivoa da to se više ne dešava. Da kažem, zbog javnosti ko je to bio? Pa ja bih sad trebao onda da pružim poverenje gospođi Del Ponte, ako bih rekao ko je to bio. Dobro. To su bili dr. Zoran Đinđić Spominjate gospođu Del Ponte. Evo sad kako Hrvatska se bavi strateški svojim pitanjima, a sad advokati Gotovine i Markača će da tuže Carlu Del Ponte zato otprilike što je ona uopšte i podigla optužnicu, banalno rečeno, protiv njih, ali evo današnja vijest je, to rade i udruženja Srebrenice. Oni također pišu pisma advokatima Ante Gotovine. Potpuno se ustala sa cijelo područje kao da su vidjeli gdje je najranjivija kategorija i svako ima prava da kaže da, mi smo čisti, zna se ko je krivac. Da, ali šta to vama govori? Vi govorite da je to strategija. Prvo, to nije strategija. Svaki pravi seoski advokat će vam reći da kad dobijete nešto na sudu, onda treba opet da tužite. To je prosto logika advokata, naravno, da oni neće da ostanu tek tako bez posla. Znači, to je najgori advokat će vam reći da ako ste dobili nešto na sudu, sad iskoristite to da utužite ponovo. Druga stvar je kredibilitet suda. Dakle, ako u tom sudu tužiteljka, koja po mom uverenju nije bila ni malo nepristrasna, doživi da nju na kraju u uslovima u kojima su svi drugi narodi dobili 0,62% godina robije, da je tuže i onda još ta tužba prođe, pa to je potpuna karikatura suda. Dakle, za državni nacionalne interese Hrvatske i muslimana Bošnjaka iz Bosne i Hercegovine bi odgovaralo da taj sud kazni nekoga koji izvršio zločin nad Srbima. Međutim, to se ne dešava. I upravo zbog toga taj sud u stvari je potpuno on je izgubio tu auru, ako je ikad imao. Hoće li se moći revidirati ovi slučajevi, recimo, za kojima sada postoje zahtjevi kada se govori o Gotovini i ko će odgovarati za zločine koje niko ne poriče, pa čak ni ljudi u Hrvatskoj, pa čak ni cijela javnost da su se desili kada je riječ o Gotovini? Pa ako uzmemo da je taj sud bio neka vrsta produženja rata mirnim sredstvima, onda ne možemo očekivati da će pred tim sudom neko odgovarati. Ja ne verujem u revizije. Posebno ne revizije koje treba da donesu takvu vrstu odluke. Šta je ova presuda Gotovini i Markaču pokazala? Pokazala je koliko je taj sud politički podeljen. Koliko je on ispolitizovan suštinski. Taj sud je doneo u skoro istom slučaju, kada je riječ o Kosovu i Metohiji, doneo je i potvrdio gotovo istovetne presude trojice srpskih generala i gospodinu Šajinoviću koji je bio potpredsjednik Savezne vlade, a pre toga bio premijer Srbije. Dakle, sad neko će reći jeste, ali Srbija je pozvala Krajišnike da se isele. A zašto bi ih pozvala da se isele? Šta da izazove humanitarnu katastrofu pa da onda Amerikanci bombarduju sami sebe ili da bombarduju Hrvate u čije ime su pre toga bombardovali krajiške radarske sisteme. Pa onda bi trebalo pre da se kaže da su Albanci iz Kosova i Metohije organizovano pobegli da naprave humanitarnu katastrofu u vreme kada je Srbija bombardovana, jer naravno da je Miloševiću, pa čak da priznamo da je bio najgori zločinac na svetu, odgovaralo da ostanu Albanci kad bombarduju već Kosovo, da ne budu čiste vojne i srpske mete tamo. Međutim, kad kažete da postoji instrukcija da se Albanci sklone, onda vam kažu vi ste licemer, stradalo je toliko ljudi, 800.000 ljudi je izašlo s Kosova i Metohije, a kad kažete da je u Krajini možda bilo etničko čišćenje, a bilo je, onda vam kažu pa ne, znate, tu postoje odluka, pa narod je po odluci. A ko će suditi tome? Koji sud? Ja će Srbija? Šta radi srpsko tužilaštvo? Pa šta može srpsko tužilaštvo urati? Evo, pogledajte u kakvom smo mi situaciji. Mi imamo, kada je riječ o Kosovu i Metohiji, vrlo čistu situaciju. Dakle, tamo su zločini nastavljeni posle završetka rata. Dakle, u ovoj Bosni i Hercegovini koja je toliko propatila, koja je toliko jezivih zločina izvršeno,
Posle rata gotovo da nema zločina ni nad povratnicima. I kad ih ima, onda se to procesuira, nađena je većina. U Hrvatskoj negde 7 ili 8 puta više povratnika srpskih ubijeno. Na Kosovu i Metohiji 80 puta više. Dakle, skoro 1000 ljudi ubijeno od 99. godine do danas, od juna 99. do danas, samo zato što su Srbi. Ljudi koji su tamo vodili paravojne formacije su danas premijeri, predsjednici skupština. I onda kad ih spomene Carla Del Ponte u svojim sečenjima, kad onda Savjet Evrope donese jedan ozbiljan izveštaj, onda se javi političar iz Evropske unije koji kaže ne dolazi u obzir. Ne može to tako. I da li Srbi sad... I sad, ako dozvolite da zaključim, dakle, u tim uslovima, kako možete da očekujete da sad srpsko tužilaštvo podnese ne znam kakve dokaze, ima svedoka i onda kad treba da uhapse tog nekog sadašnjeg ili bivšeg premijera u Bugarskoj, u Mađarskoj, u Nemačkoj, kažu ne možemo... A ko je zbog toga kriv? Kako je to tako? Kako je moguće da je tako tužilaštvo? Ja ne mogu da krivim Republiku Srbiju zbog toga. Republika Srbija je uradila ono što je mogla. Ja zameram 90. godine što nismo imali ozbiljnu srpsku vojsku, što nismo imali ozbiljno vojno tužilaštvo, što je moglo Miloševićevom režimu da se desi da ima 17.000 procesa od sitne krađe i neposlušnosti do ratnih zločina, pa da nijedan ne reši. To govorimo o ratu na Kosovu i Metohiji, kad je on hteo da izigrava državnika i istinsku vojsku. Ali mislim, to vreme je prošlo. I mi sada imamo jedan sud koji je jako dobar, koji svi tapšu po ramenima kad osuđuje drakonske kazne Srbima, ali kad hoće da sudi nekome ko nije Srbin, onda nastane problem. I to međunarodni. Sad ću da vas pitam, da li je moguće da je srpsko tužilaštvo pod svojim okriljem ili neka slična institucija, recimo, pokušala da zaštiti, da ne nestanu svi svjedoci u slučaju Haradinaja, kad riječ o prodaji organa? Jesu li mogli učiniti više? Vidite, ja Srbiji zameram... Kako se to čini? Kao da stoje i gledaju šta se događa. Ja Srbiji zameram što nema odgovornu i jasnu nacionalnu politiku. Kod nas nacionalizam postoji, naravno. Ali sam vas pitala šta su nacionalni interesi. Ali on gurnut na socijalnu marginu. I onda povremeno eksplodira, pošto nemamo rešeno nacionalno državno pitanje do kraja još uvek. A onda političari se čupaju kose. Umjesto oni da vode ozbiljno odgovornu nacionalnu državnu politiku i da je ostvare prosto bez žrtava i na zadovoljstvo većine. Oni to prosto ne rade zato što jednim delom treba reći, i tu je neka istorijska sudbina naša drugačija od naših suseda, mi smo državu stvorili odavno. I mi smo tu želju i živeli. Nama je Jugoslavija bila mala. I šta sad? Sad je vreme da se gradi ponovo država. I možda ne treba pravimo ludosti da dižemo spomenik 12 metara Aleksandru Velikom, ali možemo da stvorimo ozbiljne ustanove, da zaštitimo svoje ljude. Ja ne vidim mogućnost da se zaštite od strane srpske policije ili srpske bezbednosti, državne ili vojske, da zaštitimo ljude koji žive na Kosovu i Metohiji. Ne vidim mogućnost zašto mi tu nećemo udariti na svemoćnu albansku tajnu službu ili na još svemoćniju kosovsku tajnu službu, već tu ćemo se sresti sa našim starim prijateljima iz američkog bezbednostnog sektora. I mislim da nema potrebe da idemo u sukob u kome trenutno ne možemo pobediti. Ali mislim da je vrlo bitno da Srbija mora da stavi kao jedan od svojih prioriteta dekriminalizaciju ljudi koji su bili politički predstavnici srpskog naroda kada se on borio za svoja prava koja su mu priznata posle Dejtona. Mislim da jedan od naših prioriteta treba bude da naš sud ne bude ispostava Haškog tribunala, već bude sud ozbiljne nezavisne evropske države u kojoj ne može se desiti sramota koja se dogodila sa Gotovinom, Markačem i Haradinajem. Jer znate, mi imamo čoveka na tom sudu koji je posredno otkrio identitet svedoka pa je dobio 15 mjeseci robije. Da. Ovima pobiše koliko svedoka, kažu 19 je ubilo se, umrlo u prisustvu nečijem, ubijeno i nikom ništa. I onda se tužilaštvo žali, pa kaže nismo imali šanse, eto, brži su kao ubice od nas. Što onda u ovoj konstelaciji odnosno mogu očekivati? Isto je pitanje istine. Pominjali ste udžbenike. Mi, dakle, ne možemo da dozvolimo da u uslovima u kojima toliki utjecaj na našu sudbinu ima to iskustvo genocida iz Drugog svjetskog rata, da u našem muzeju genocida rade 2,5 čoveka. A jesu li to ovi studenti koji su pokrenuli proteste i koji neće da nose teret na svojim leđima jer nisu oni koji su na ulici juče bi danas definitivno krivi? Je li to intelektualna elita u Srbiji, uopšte u srpskoj vlasti? Evo imamo sad novu vlast. Šta mogu da očekuju recimo ljudi koji su ostali u Hagu poput Karadžića i Mladića? Kao da ona pretpostavka o nevinosti potpuno je besmislena.
oni treba, posle ovog što se dogodilo posle ovog samoubistva suda, oni treba da dobiju svaku podršku od države. A koja, ja vas pitam? Mi naravno ne treba da, pa i od Republike Srpske, a ono gde ne može Srpska, tu treba Srbija da pomogne. Vi pitate koja? Pa naravno da običan narod ne odlučuje o tome. Elita odlučuje o tome. I na nama je svima da prosto Srbiju uspostavimo kao normalnu državu. To je u interesu čak i naših suseda, kako god oni to shvatali kao možda besmisleni cilj. Jer ako mi ne budemo imali elitu koja vodi tu stvar, onda ćemo imati demagoge koji će je voditi, kao što smo imali 90. godine. Prema tome, 90. godine nije sva krivica na srpskom narodu. Deo krivice je na komunističkom rukovodstvu koje je instaliralo te ljude. 80. godina, 70. godina, kad niko od Srba nije valjao, pa su onda najkonzervativniji i najbeskrupulozniji na kraju došli na vlast. Sada, treba vreme da se stvore zahtevi pred demokratskim vlastima koji nisu socijalno radikalni, koji nisu demagoški. Dakle, ja sam član jedne nevladine organizacije koja neprekidno daje predloge kako da se vodi politika koja je državno i nacionalno odgovorna i evropski moderna. Sada... Ima li ova vlast sluha za to? Nijedna vlast nema sluha za to, naravno. Zato što, znate, mi smo došli u poziciju doba Miloševića da je stvorena naša demokratska javnost i demokratske ustanove po sistemu koji je definisao naš veliki istoričar i predsjednik vlade u progonstvu iz 40. godina, Slobodan Jovanović. On je negde napisao da političke stranke su kod nas društva za eksploataciju vlasti. Sada, ja ipak verujem da u uslovima u kojima se vlast na demokratski način menja, a menjat će se, Bože zdravlja, redovno u narednim decenijama, veliki pritisak koji vrše mnogi, ne samo napredni klub kome pripadam, će dovesti do toga da deo njihovih odluka, deo tog njihovog rada, investiranja će biti ispravan. Neće biti samo demagoški, neće biti samo okrenut ka održavanju njihove vlasti, neće biti okrenut samo ka nekim kratkoročnim političkim ciljevima. Da smo imali takvu politiku 90. godina, bilo bi bolje i nama i našim susedima. Da li vam se čini da su se Srbi u ovom trenutku ovim presudama malo otrijeznili, a sve vrijeme se čini kao znali smo i ništa nije neočekivano? Meni se čini da mi o tome sudimo na osnovu medija. Dakle, u jednom trenutku mediji su imali, oni paradržavni, privatni, koji imaju vlasnik u inostranstvu, imali su instrukciju da šire jednu vrstu propagande. Oni su spinovali i to su delimično uspešno radili. Meni je žao što mi nismo imali dovoljno odgovornu i hrabru vlast koja bi sve koji su optuženi za ratne zločine ili na vreme osudila, ili osudila, jer ako su nevini oslobodila, ali mislim pre svega na ove istinske zlikovce koji su lično ubijali i tako dalje, da oni budu naravno osuđeni na vreme. Ako treba, ako neko po političkoj liniji odgovoran, ako je naredio ubistvo ili osmislio ubistva ili ih na bilo koji način podstakao, možda ne naredio, i on treba isto da robije. Ali osuditi nekoga zato što je stao u odbranu ustavnih prava svoga naroda. Zato što je stao u odbranu jednog ugovora koji je prekršio predsjednik predsjedništva Bosne i Hercegovine u trenutku kad je mislio da može u ratu da dobije više. Mislim da je naravno besmisleno takve ljude kriminalizovati u startu, a oni su kriminalizovani od 1991. odnosno 1992. godine. Sada, Srbija je naravno mogla da pre svega ima ozbiljno odgovornu politiku prema Hagu, da sve te ljude koje možda nije procesuirala zato što u doba Miloševića to nije moglo, da ih odmah pohapsi i tamo predaje na način koji Tuđman predao svoje generale, osim Gotovine i doduše Gotovine je tek posle Tuđmanove smrti predati... Uhapšen, da. Bobetko je naravno bilo spomenuto da je optužen. Sada, to nismo uradili. Nismo uradili zato što su naši političari bili ili slabi ili su imali neki politički rezon. Dakle, da odugovlače, da onda skuvaju žabu, da prosto narod se već navikne na to. Mislim da su time donali veliku štetu demokratiju u Srbiji. Zato što mi smo imali nekoliko velikih kriza vlada 2001. godine, 2004. 2005. godine, 2006. godine, upravo zbog Haga. To nismo da se desi. Drugo, oni su morali da te ljude zaštite bolje nego Hrvati. Zašto? Zato što su Hrvati znali negde da njihovi saveznici neće da osude njihove komandante. Ovdje je jasno da se sudi ne ljudima koji su vršili zločine ili koji su inspirisali zločine, već i ljudima koji simbolizuju čitav jedan narod. Dakle, sudi se jednoj težnji narodnoj koja je legitimna kod svakog naroda, pa i kod srpskog. Šta god misli o srpskom narodu. Treće, trebalo je razmišljati ozbiljno o tekovinama rata. Dakle, velike sile su posle procesu rata objavljivale sve dokumente vezane za rat. Da li je moguće da Haški tribunal koji je potrošio, evo ja ću sad da procenim otprilike, ali
u vreme najvećeg trošenja imao negde 250 miliona evra troška godišnje. Sad je 2 milijarde i 100. Godišnje. Do sada je potrošeno. Do sada je potrošeno. Eto, mi godišnje smo trošili po 500 miliona evra samo na Kosovo. Na Kosovo koje nije u našim rukama i na Kosovo čije većina Srba je otišla. Šta smo mi uložili da doznamo istinu? Gde su naši spiskovi žrtava? Evo mi dan danas, malte ne u privatnoj režiji, se istražujemo taj Jasenovac. O Kosovu nakon reklama. Četvrtkom u 20:10. Pečat. Okrenite svoj svijet na glavačke sa brijačem Gillette Fusion Pro Glide jer je ugodno brijanje uz dlaku moguće. Mikročešljam na Fusion Pro Glide brijaču sa tanjim oštricama usmjerava dlačice za precizno brijanje bez napora. Ostvarite precizno brijanje uz dlaku ugodno uz Gillette Fusion Pro Glide. Jelen pivo. Muškarci znaju zašto. Svi smo čuli za melem, ali da li ste se zapitali koliko ima primjena? Više nego mislite. Melem Original je vrhunski proizvod široke preventivne i ciljane primjene. Melem Original učinkovito djeluje kod svih vrsta iritacije kože, preosjetljivosti na hladnoću, suh zrak, brijanje i depilaciju. Trenutno smanjuje napetost kože te spriječava daljnji gubitak vlažnosti. Poznato je blagotvorno djelovanje Melem Originala kod manjih pelenskih osipa novorođenčadi i strija kod trudnica. Melem Original, zato jer djeluje. Nek vam je sa srećkom. Osvoj 100, 500 i 3000 konvertibilnih maraka, kao i mnoge druge vredne nagrade. Vaš Euroblitz. Hvala, gospodine Antiću. Noće su dogovorena 4 prelaza do 10. januara, gospodin Dačić i gospodin Tači, što je uznemirilo građane na Kosovu i Metohiji. Kaže se da su to administrativni prelazi, međutim, u jednom momentu sam negdje pročitala da Tači kaže, kad na pitanje novinara jesu li to državne granice, rekao je da jesu. Šta vi kažete? Izvjesno je da je proces stvaranja albanske države na Kosovu pri kraju. I ja moram da kažem, nažalost, to nije posljedica slabosti Srbije, niti kršenja međunarodnog prava. To je posljedica pre svega nespremnosti ili snage albanske. To je pre svega posljedica nespremnosti većine građana Srbije i pre svega njihovih elita da se suoče sa istinom. Dakle, jeste. Kad je reč o Kosovu i Metohiji, oni su po međunarodnom pravu deo Republike Srbije. Ne postoji taj sud koji može da kaže da Helsinški završni akt može da bude prenebregnut samo u jednom slučaju. Dakle, to je potpuna imperijalna bahatost kad neko to kaže. Međutim, ima jedna druga istina, a to je da Republika Srbija nije u ovom trenutku željna ni sposobna da integriše Kosovo u svoj sastav. Dakle, mi naravno ne bi trebali da priželjkujemo reintegraciju kakvu je Hrvatska izvršila nad Krajinom. Ali ta integracija u slučaju Krajine bila moguća zato što je krajišnika bilo malo i zato što to uglavnom bilo staro stanovništvo, staračko stanovništvo. Na Kosovu i Metohiji ima negdje oko 1.300.000 Albanaca. To je većinom mlado stanovništvo. Oni ne žele da budu deo Republike Srbije, a kada bi želeli, ja nisam siguran da bi većina u Srbiji želela da živi u demokratskoj državi sa kosovskim Albancima. I dakle, tu je ta antipatija ili ta nespremnost da se živi zajedno obostrana. Prema tome, nažalost, Srbija je od ova Miloševića došla zahvaljujući njegovom režimu koji nije valjao, a nastavljeno je to i sa demokratskim vlastima, zašto one same nisu bile spremne da razmišljaju duže od 3 godine i spasonosne pobjede na novim izborima. Mi smo došli u poziciju da želimo Kosovo formalno u sastavu Srbije. Naravno, tu su i Srbi sa Kosova i Metohije, koji su velika prognanička populacija, mi njih nazivamo interno raseljenim licima, oni su u stvari prognani. Većina njih živi u centralnoj Srbiji i na prostoru severa Srbije, u Vojvodini, AP Vojvodini. Međutim, ono što je ostalo Srba, oni čine veliku većinu na severu Kosova i Metohije, u enklavama,
Oni žele, naravno, da ostane stanje nepromenjeno, ali to stanje ne odgovara nikome. Oni se upravo pitaju čiji smo mi, kaže, državljani. Hoće li vlast uskoro stati pred njih i objasniti im ovo o čemu vi govorite, zapravo šta je konačnica? Mi, nažalost, nismo imali priliku da postignemo nekakav istorijski sporazum sa Albancima. Milošević je možda to mogao da učini, ali bi onda morao da siđe s vlasti. On naravno je bio spreman da prokoska Srbiju, ali ne i da siđe sa vlasti. Mogao je da napravi dva entiteta, mogao je da napravi regije na Kosovu, regione. Imao je predloge. Što je sve mogao Milošević da uradi? Šta je današnja vlast? Posle okupacije Kosova i Metohije, uspostave postepeno prvo prelaznih vlasti, onda albanske države tamo, naši političari su lutali. DSS Vojislava Koštunice je naravno insistirao na formalnoj strani, na očuvanju Kosova u sastavu Srbije, ali pritom kakva slučajnost nisu stavili Albanci u birački spisak. A danas su i oni otišli dole da se pridruže tim... Pa naravno, oni još uvek surfuju na tom nacionalnom sentimentu prema Kosovu. A šta je sa građanima koji se pitaju čiji su državljani? Ko će im reći to i kada će im reći? Pa ja mislim da njihova elita odavno to zna. Kad su počeli da primaju dvostruke plate, znali su da... Čija elita? Pa srpska na Kosovu. Dakle, veliki broj njih je dugo vremena bio i u ovoj i onoj državi, i u albanskoj na Kosovu i u srpskoj. Kad je reč o Srbiji, Srbija sada ima... A što sa običnim građanima? Srbija ima premijera sada koji neprekidno poziva na podelu Kosova. Dakle, 10 godina je ovdje investirano od svih, znači od Vojislava Koštunice, Dačićevog SPS-a, Tadićevog DS-a. Investirana je velika politička energija u tu tezu da mi možemo da Kosovo sačuvamo svojim granicama, iako bi ono faktički bilo samostalno od ostatka Srbije. Sada je ta ideja je propala. To je jasno od prošle godine kad su počeli preuzimaju prelaze kosovski policajci pod zaštitom, naravno, NATO-ovih snaga, odnosno takozvanih međunarodnih snaga, EULEX-a. Mi sad možemo da zahtevamo podelu. Moje uverenje je da mi ne smemo da priznamo Kosovo i Metohiju. Dok god ne postignemo nekakav sporazum s Albancima. Dakle, ta ideja da bi Albanci morali da prihvate samo granice koje su im dodelili Josip Broz Tito, Ranković, Jovan Veselinov i tako dalje, je potpuno besmislen. Znači, ako oni nisu spremni na kozmetičke promjene granice, jer podela je danas kozmetička promjena, Srba više u centralnom Kosovu skoro i nema, ima 2 ili 3 enklave, u Ilanskom kraju nekoliko sela, znači na istoku Kosova i Metohije. Dakle, ako danas nisu spremni na tu vrstu podele, to znači da postoji neka zadnja namera. Ta zadnja namera je dalje rušenje Srbije. Dakle, ako bi oko Kosova i Metohije mi postigli istorijski sporazum i podelili, pa makar i tako što bi svega 12 ili 10% Kosova i Metohije ostalo u sastavu preostalog dela Republike Srbije, koja bi bila nezavisna koliko i Kosovo bi bilo nezavisno, onda bi napravljen bio presedan posle koga ne bi mogli da se ocepljuju AP Vojvodina, Preševska oblast, Severni Sandžak, odnosno Novopazarska oblast i jednog dana istočna Srbija. Prema tome, svi mi znamo da u stvari to insistiranje na granicama nije toliko albanska ideja, mada njih vode naravno ljudi koji su krajnje ekstremni. Mi u Srbiji smo možda imali radikale koji su bili toliko ekstremni kao što je mainstream albanski u ovom trenutku na Kosovu ekstreman. On je ekstreman ne zbog rata, nego zbog toga što ima apsolutnu podršku Sjedinjenih Američkih Država i Savezne Republike Nemačke. Od Karla del Ponte ste mogli da pročitate da kada je Haradinaj prvi put trebao da ide u Hag, trebao da presedne u Nemačkoj, imala je problem da nagovori domaćine da ga ne čekaju s crvenim tepihom. Dakle, bivšeg premijera Kosova, koji ide da se suoči sa najtežim mogućim zločinima koje može pojedinac da izvrši. Dakle, on nije bio osuđen za genocid i tako dalje, ali kao pojedinac je bio vrlo teško optužen. Tako da, ta radikalizacija na Kosovu, koliko god to spočitavali Srbiji, ona proteklih 10 godina je, pre svega, njeni krivci su u Evropskoj uniji i u Sjedinjenim Američkim Državama. Očekujete li nemire dole? Mislim da mi imamo tu dva problema. Prvi, kad je reč o Srbima sa Kosova i Metohije, oni na severu žele da prežive. I oni su duboko uplašeni da te velike teškoće koje postoje u društvu kosmetskih Albanaca, da mogu da ponovo dobiju svog izraza u pogromu od 17. marta 2004. godine. Što znači da neki unutrašnji problemi koji nemaju veze sa nacijom, nemaju veze sa etničkim, nemaju veze sa istorijskim nasleđem, ne budu od strane nekih demagoga i ekstremista kanalizovani tako da bude izvršena jedna akcija na severu Kosova, koju naravno ne bi zaustavili niti kaznili međunarodni protektori koji više tamo nemaju dovoljno ni vojnika, niti ih je baš briga. Kad nije reč o nekom narodu koji nije kolektivno krivi, čiji zločin nije defekt njegove kulture, kao što je reč o Srbima i još nekim narodima na ovom svetu. Sada, da li očekujem nemire među Albancima?
Njih će sigurno biti u budućnosti i zato je potrebno da se što pre dođe do određenog sporazuma. Sporazum podrazumijeva da obe strane nešto žrtvuju. Mi sada slušamo priču o tome da od Srbije se ne traži da prizna Kosovo, ali to su naravno šarene laži. Dođu predstavnici Nemačke u Srbiju pa kažu ne, mi tražimo da vi njih priznate, da razmenite ambasadori. Izvesno je da sada možda zbog ovog što se desilo u Hagu, zbog ovog popuštanja u vezi sa prelazima, Srbija dobije taj datum za pregovore. To hoću vas pitati. Sad ste vi logično pitanje. Da li će preko sutra Evropski savjet koji može u odnosu na dogovor između Dačića i Tačija, a očigledno da se dogovor desio, da odredi datum Srbiji kad će krenuti pregovore za pristupanje Evropskoj uniji? Može, ali to zaista nije bitno. Dakle, prvo, Evropska unija za mene, a mislim da je taj stav ispravan, pa volio bih da to većina građana Srbije prihvati. Za mene ona nije cilj. Za mene ona je sredstvo. Sredstvo da naša država bude dobra. Kad bi mi imali državu koja je bogata i koja je uspešna, mi nikada ne bi ušli u Evropsku uniju. Posle svih iskustava, pre svega sa Saveznom Republikom Nemačkom, koja je srž te zajednice, mi ne bi trebali tamo da uđemo. Međutim, nažalost, zato što imali smo lošu vlast, imali smo demagoge na vlasti i demokrate demagoge, nažalost, mi smo došli u poziciju da dugujemo, da imamo velike finansijske teškoće i onda mogu da nas na ovaj način ucenjuju. Mi treba iz tog položaja da izađemo. Oni mogu sad da nam daju taj datum. I onda da postave 10 novih zahteva u narednom razdoblju. Ja ću pomenuti, ako ima toliko vremena, jedan primjer. To je primjer sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju. Oni su 3 puta zaustavljali taj proces. Sve, navodno, zbog Ratka Mladića. A onda na kraju ispalo da u stvari to uopšte nije bitno. Da njih uopšte nije briga. Ili ih možda briga, ali to je pod B kod njih ili pod C. Njima je u stvari ključno bilo da njihovi ljudi dođu, odnosno stranke koje su njima bliske, dođu na vlast u Srbiji i da izvrše određene ustupke koji su njima trebali. Ako ste sad rekli da je vama važno lično, a vjerujete i svim građanima da Srbija bude dobro, bez obzira... Znate, nekom je bitno da dobije novac koji nije zaradio. Takvih ima mnogo. Sad, govorite o političkoj eliti ili... Pa neko brine za 100 evra, neko brine za 100 miliona. Vjerovatno vi govorite o onima koji imaju 100 evra i koji brinu za 100 evra. Da li ovo što se događa u Srbiji, velika hapšenja, saslušanja, biznismena, ljudi, nekad ih zovu velikim srpskim biznismenima, nekad tajkunima, ovo što se događa sad u Srbiji, da li to prema vašoj ocjeni vodi ubrzanom prosperitetu Srbije, s obzirom da sve ovo o čemu smo često razgovarali, meni ukazuje na to da je Srbija nekako propustila i lijeno radila posao proteklu makar deceniju jednu. Nismo imali dobre uslove i okolnosti, ali to je trebalo baš i da podstakne naše političke elite da brzo izvrše reformu. Ja ne verujem u spasioce. Ni nacije, ni države. Države i nacije spašavaju ustanove. Spašavaju veliki pojedinci koji se žrtvuju za njih, koji žrtvuju svoj život, ali možda ne na bojnom polju, već za pisačim stolom, za projektnim nekim stolom, da bi toj državi, odnosno naciji, bilo bolje. Kad je reč o ovoj sada situaciji, ja ovo vidim kao nastavak izborne kampanje. Zato što Srbija imala jednu lošu reformu sudstva koja je zakasnila i koja je bila loša. Sad je ta loša reforma poništena i sad smo u onom limbu lošem od pre, koji isto nije valjala. Imamo jednog potpredsjednika vlade, odnosno, izvinjavam se, prvog potpredsjednika vlade, koji, nažalost, ne je jedinog, koji je sad uzeo na sebe da on istera pravdu. I većinom on kad govori o toj borbi protiv hidre korupcijone, on govori ja. Sada, ja ne znam neku modernu državu koja je rešila taj problem na taj način. Ja bih volao da mi jednog dana dobijemo moćno i nezavisno sudstvo i da ono prvo dokaže svoju nezavisnost tako što će uhapsiti, recimo, nekog ministra ili tako što će uhapsiti predsjednika vlade. To naravno teško očekivati na Balkanu. A evo, neki bivši ministri su hapšeni. Pa dobro, naravno, kad su u opoziciji. Što bi rekao Nučić u Narodnom poslaniku, kaže daj mi većinu pa ćemo vidjeti ko je krivac. Emisiju ćemo završiti onim čime smo i počeli zapravo, to je priča o zločinima, pravdi, odnosno nepravdi. Da li vi, gospodine Antiću, vjerujete da će skoro doći do pomirenja, a ono je usko vezano sa činjenicom da li su svi na prostorima bivše Jugoslavije spremni da se suoče sa zločinima koji su počinili pripadnici njihovog naroda? Ja sam uveren da do takvog pomirenja neće doći nikada. Mi smo, nažalost, umjesto da u okviru jugoslovenske države stvorimo jedan jugoslovenski narod, da stvorimo demokratsku državu, mi u tome nismo uspeli. Nije za to kriv niti jedan jugoslovenski narod, prosto granice su bile previše duboke
i civilizacijske i religijske i u krajnjoj liniji Evropa nije bila spremna za takvu državu. Mi smo njena periferija, ona izvozi svoje probleme svojim periferijama kao i sve velike sile ili grupe velikih sila. Mi smo bili multietnički prostor. U ovom trenutku je samo Srbija multietnička zemlja. Sve ostale teritorije su podeljene, imaju državne vlasti u kojima je etnička većina. I ne verujem da u uslovima u kojima postoji dominacija svetska Sjedinjenih Američkih Država u Evropi, Savezne Republike Nemačke, da može da se u nekim državama kao što su Hrvatska, kao što je Federacija Bosne i Hercegovine, kao što je Kosovo, albanski deo Kosova, ne može se kaže istina. Dakle, kad je reč o ratu. Ima vremena, doći će nove generacije, razgraničili smo se, neće toliko biti bitno tim nekim budućim pokolenjima da štite neka predubeđenja i neka verovanja kao što je njihovim predsima bilo, pa će onda doći do te istine. A što tiče pomirenja, ono će nastati na način koji su pomirile evropske države. Kad to više ne bude bilo bitno, kad budu bilo ostvarene sve državnosti na prostoru bivše Jugoslavije i kada ciljevi budu drugačiji. Kada ne bude više postojala ni želja, niti opasnost od neke revizije sporazuma od kojih su neki postignuti, nažalost, posle teških ratova. Hvala lijepo što ste bili gost intervjua Televizije Republike Srpske. Hvala vam. Poštovani gledalci, hvala što ste nas gledali i naravno ostanite uz naš program. Doviđenja. Doviđenja.